ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва ман имрӯз барои шумо якчанд роликҳои таҳшатоваре омода сохтам, ки баъд аз тамошо кардан дар ҳайрат меафтед. ва шумо дӯстон ба ин гуна чизҳо бовар доред ё ин ки на, инро худи шумо дар комментария менависед. дар канали мо обуна мешавем дӯстон, як лайки дигар мо бошад сар мекунем. чӣ ки муддаи истодаем дӯстон, ин роликро дар даруни як ҷангал ба навор гирифтанд. ин ҷавонҳо дар даруни ин ҷангал мегаштанд ва вақте ки онҳо мехоҳанд аз даруни ҷангал ба берун бароянд, аз пеши роҳи онҳо як пентаграммаи хелом калон мебарояд, ки дар гирду атрофаш бутилкаҳои хелом зиёд монда шуда буд. ва дар ҳамин вақт дар камераи онҳо як чизи хелом аҷиб меафтад, ки ин ҳамаи одамонро метарсонад. Será que você acha bom avisar os caras lá que nem achou também? Oi, Yuri. Oi, Yuri. Oh! Tá ouvindo, tá ouvindo? Calma aí, Yuri, calma aí. Tem nada aqui não, velho. Ô Yuri, vamos embora daqui, velho. Que foi isso, velho? Você viu, Yuri? Você viu? Ela apareceu aqui, velho. Você... баъд аз ин ҳодиса ин ҷавонҳо ба сӯи мошини худашон зуд гурехтанӣ мешаванд. аммо вақте ки онҳо мехоҳанд аз даруни дарёча гузаранд, як чизи хелом аҷиб ба мисли ҷин аз даруни об мебарояду ба сӯи онҳо омадан мегирад. Mano, tem alguma coisa aqui. Oh. É o canto. É o canto dela. Gordinho. É ela, mano, é ela. Ô, Lucas. Gordinho, calma, ela não pode fazer nada contra nós. Você tem certeza, mano? Tem certeza? Tenho. Que é isso, mano? Não. Vamos ficar, mano. A gente tá imune, mano. Que é isso, velho? Mano, que é isso, gordinho? Mano, vambora, Lucas. Você não pode fazer nada contra a gente. Que é isso, mano? Cadê o... баъд аз оне ки ин ҷавонҳо ин роликро дар сайтҳои интернетӣ паҳн карданд, дар тагаш нависонанд, ки дар ҳақиқат дар ин ҷангал ҷинҳо зиндагӣ мекунанд ва барои ҳамин ҳам бояд ки ба ин нуқтаи ҷангал ягон одам наояд. ин видеоро бошад дӯстон, як шаҳрванди чин ба навор гирифтааст. ин ҷавон худаш мегӯяд, ки ман ба беморхонаи кӯҳнаи беморони рӯҳӣ омадам ва вақте ки ман ба ин ҷо дар омадам, садоҳои ҳархела мебаромад. ва агар дӯстон мо бо диққат нигоҳ кунем, дар ин ҷо баъзе аз ашёҳо худ ба худ ҷунбида истодаанд. ва баъд аз якчанд лаҳза ин ҷавон дар ин ҷо як чизи хелом аҷибро мебинад, ки хелом зиёд метарсад.操你妈的！呀，看着！我操你妈！你出来！你别跑啊！操你妈的！操！操你个妈的！出来！哎，你看那个门口，我操你妈！死人！啊！
我操！啊！我操你妈！哎，你看那个，那门口，我操你妈！这样啊！我操بعد از اونه که این جوان این رولیگو در سایت‌های اینترنتی پهن میکند، در تگش مینویسد که در حقیقت در این بیمارخانه جن‌ها زندگی میکنند. من این رو 100% کفالت میدهم. لیک با گفتی شما چی دوستان؟ این ویدیو رو باشد دوستان یک بلاگ جوانی جنوبی به نوار گرفته است. این جوان خودش میگوید که من به یک زندانی کهنه آمدم و میخواستم که در اینجا رولیک رو به نوار گیرم برای یوتیوب کانال خود. اما این جوان در نزدیکی همین زندانی یک کوکلای خیلی عجیب رو میبیند و وقتی که او این کوکلا رو از زمین میبردارد، در همین وقت در کامرای او یک چیز خیلی عجیب با لباسهای سفید میافتد. Kan live lain juga dengan live saya. Patung itu hari ke? Tak tahu. Jadi okey, saya dah dapat rasa benda dekat kawasan sini makin dekat dengan rumah saya memang sangat kuat. Biarpun 11.30 dia tak tahu lah. Kuat kat sini kan. Betul-betul kuat gila. Betul kuat guys. Betul kuat kan. Betul kuat. Betul. Allah Akbar Allah. Wish. Wih. Hai, apa ni? بعداً این جوان توانست که به درون این زندانی درآید. اما وقتی که او به درون این زندانی در آمد، یک چیز خیلی عجیب رو دید که این چیز در یکی از کمنت‌ها پنهان شد و این جوان خواست که بفهمد در آن کمنت چی پنهان شد. و وقتی که این جوان به درون این کمنت رفت، با صدای خیلی بلند داد زده از آنجا گریخت. Hai. Woi. Biar betul ni. صاحب این رولیک خودش میگوید که به فکر من این یا سکتنت است یا اینکه یگان ساتانیسم و در اینجا یگان نمود ریتوال گذرانیده ایستادند. و چه خیلی که ما پیش دیده بودیم دوستان، این جوان در بیرون یک لختکی را یافته بود و همه این شباهت از آن میدهد که در حقیقت در اینجا ساتانیسم است. اما با گفته شما چی دوستان؟ و با همین ویدیو رولیک امروزی ما به انجام رسید دوستان. باقی در پناه الله.